Početna aktivnost doznake stabala za sječu zasniva se na planu doznake. Postojanje plana doznake ima ulogu nadzora i kontrole izvođenja doznake na nivou čitavog ješpedea. Stoga, da bi se doznaka izvršila, plan doznake treba da sadrži odsjeke koji će se doznačavati. Ukoliko se iz nekog razloga željeni odsjek za doznaku ne nalazi u planu doznake, potrebno ga je dodati. Dodavanje odsjeka se obavlja na sljedeći način. Nakon registracije knjige doznake potrebno je preuzeti odsjek ili odsjeke koji će se doznačavati. Nedostajući odsjek se dodaje u kartici Plan doznake. U prvoj tabeli kartice u planu doznake se nalaze svi registrovani planovi doznake. Odabere se željeni plan doznake sa statusom operativan u kojeg će se dodati novi odsjek. U padajućem izborniku komandi Plan doznake u dijelu za popunjavanje plana izaberemo izvršnu komandu Dopuni plan. U komandnoj traci desne tabele nalazi se prvo komandno dugme sa simbolom tabele i znakom plus. Aktiviranjem dopune plana komandno dugme će dobiti aktivan status. Njegovim aktiviranjem dobije se forma za izbor odgovarajućeg odsjeka. Izborom šumskog privrednog područja, a potom i gospodarske jedinice unutar koji želimo vršiti doznaku, u desnoj tabeli će se pokazati svi odsjeci odabrane gospodarske jedinice. Odsjeci su identificirani dodatnim informacijama kao što su naziv odjela kojem pripada, njegova površina u hektarima i status pošumljenosti ili nepošumljenosti. Može se izabrati jedan ili više odsjeka istovremeno. Stisnutim dugmetom miša prevučemo preko željenih odsjeka da bismo ih označili. Drugi način je da stisnutom kontrolnom tipkom na tastaturi mišem klikamo na željene odsjeke kako bismo ih označili. Radi kasnijeg računa kojeg obavlja aplikacija važno je poznavati ukupnu površinu doznake u hektarima. Ta površina će se upisati kod definisanja transportne zone. Nakon izbora jednog ili više odsjeka aktivira se komandno dugme Preuzmi izbor. Na ovaj način su odsjeci dodani planu doznake te se nakon osvježavanja prikaza isti mogu vidjeti u pripadajućim gospodarskim jedinicama u donjoj desnoj tabeli. Kako je namjera plana doznake da osoba odgovorna za nadzor izvršenja doznake upravlja doznakom dajući status odsjeku operativan potvrđivanjem kvadratića operativno u tabeli. Radi izbjegavanja nenamjernih izmjena tabela je inicijalno zaključana za obradu, pa je prethodno potrebno aktivirati komandno dugme s oznakom olovke. Spremanjem ove izmjene odsjek je spreman za vršenje doznake. Sada se u kartici Knjiga doznake za tek registrovanu knjigu doznake u tabeli plana mogu pronaći upisani odsjeci. Upisom prvog odsjeka u knjigu doznake iz tabele nestaju svi odsjeci iz drugih odjela, pa doznaka može početi. Kod upisa prvog stabla bit će potrebno upisati površinu doznake u transportnu zonu. Površina se može vidjeti i u tabeli odsjeka u kartici doznaka stabala. Hvala na pažnji.